Salama marampa laku kita solanasang. Salama sitamu lante renungan harian Toraya. Edisi Senin tanggal 30 bulan 5 tahun 2022. La ulingkai tu katuan lante allo iate. Ia moto tapasakka itu kaleta siapenanta la urangi kadana puang. Kadana puang tu latabasa sia latanannung lante attu totemo dia lalan mesura penggauran na rasulu pasal 20 anan ayat 92 selako ayat 20 tallu. Latabasa sia latanannungan te kadana puang mai komi ta masambayang. O ambe mamaselan kada Tuhan suruga tontong kisan datongan ni kumua ia te katuangki tontong mitaranak. Analante atu totemo makdin omokan mika masehan te allo ba'ru tulakinai unangkaran ni te mintu sara sia pengkaranganki. Na dolo dio meto laki basa sia laki nanungan tu kadami pasiria kan mamasemi ulendui pena masallo. Angki kana samelo ite kadami kumua apa batuanan na lako kaleki sia katuangki solanasang. La bira kau puang makdin laki pogau na lumintu katuangki. Mak kada-kada mo komi o puang belan nasadia mokan la orangi kadami. Lansangan na puang Yesu ki masambayang. Amin. Penggauran na rasulu pasal 20-anan ayat 92 selako ayat 20 tallu. Kadana puang Paulus dio olona kombongan na Festus sola Agripa. Nasusito ia tong kumale lako Damsik situru tu pa palalona sia parentana pangulu tomina. Pakalan to nama tanga mo allo puang kukita midiolalan ia to tu arrang daw melangi. Ondong ia parang na allo pandaladala unti kuina sola tumintu to kusolan lumingka. Ia tong kisong kanasang morokko padang kurangi mitu gamara umpa kadaina ma bahasa Ibrani nakua Saulus maapari mupakarioriora masussa kola unteba pebamba makduri bassi kukuami mindaro komi puang nakuami tu puang iya to aku mu Yesu te mupakariorio apa malimbangun ko mukede belana iari patunna te angku pa pekitanan kaleku lako kalemu. Laku pamanasa komenda di rasulu sia sabi. Nala diona tu kamangkang kumukita. Nala diona tu laku kuninna umpa pekitanan kaleku lako kalemu undinna. Sia laku pileiko diomai te bangsa ia te. Sia domai to kapere tukuni usua kolao. Amu pamilik itu matanna. Anna memboko dio may malilinna lako maserona. Sia dio may parentana dia tabulituk lako puang matua. Anak kabutui kadipadeyan kasalan. Sia mana si sola tumintu to di pamaindan tete dio kapatonganan lako kaleku. Ia mpatunna to datu Agripa anatae ku pasalai pena unturu i tuku kitanna lao daw may suruga. Sangadinna kupa pesanan dolo nalalako to dio Damsik nala dio Yerusalem sia dio mintu tanah Yehuda susiduka lako to kapere kumua anna mengkatoba sia sule lako puang matua anna umpogau penggauran sitinaya katobaran. Belana ia miratu mintu na to anna laka ina to Yahudi lan banua kabusungan lamorai umpatena. Apabelanna kabutuimo pa tunduan dio may puang matua selako te allo ia te. Angku kede siapa katotongi dio tingayona mintu tau. Nala to bitti, nala to kapua, siatae kupokada itu apa senga. Sangadinna napokadan napi tumay nabi sia Musa tuladadi undinna. Ia motu Kristus sipatu umperasai kamaparisan sia ia mo bungana
malimbangun diomai tok tomate la umpa pesanan misa arrang lako te bangsata sia lako duka to kapere. Amin. Ulendi te kadana puang la tananungan lan misa pangulu kada ia motu ditambai mendadi sakbi, dipanggil untuk bersaksi. Siulu sia tomatuangku biasa lan katuan ia tu tau ditambai sia disua male umpokade itu katonganan ia tu tau to melo gauna sia to malolo lalanna. Ne yake den ni tau kadake gau sia den napo gau kakadakean male umpokada katonganan ma din den tau tang umporai sia no ka untarimai. Belan nakua lan penanna kumua na yara la umpokadangki na yakalena na mangka umpogau salah. Apa susi duka ia to tunapapayan puang matua lako Rasulu Paulus lan kamadosanna belanna marasan umpakarerio to mak patongan lako Kristu na tambai puang. Na urungan umpatongan tu puang Yesu ana maadin membalik lako puang. Lan kamadosanna nani puang untambai sia uswai male mendadi sakbinna. Tae na palan ara ipuang tu kasalanna na pogau tu mangka umpakaririo puang sia to unturui. Apa na kamasai puang na urungan lan kalingkan na lako Damsik na popembalik mi puang mendadi to nasua male umpokade tu kareba kaparannuan. Bela na mangka mo natambai sia nasua puang male mendadi sakbi lako mintu tau. Male mitu Paulus randu lako Damsik, Yerusalem, Yehuda sia mintu to kapere. Matoto mitu Paulus la male untale ambun tu kareba kaparannuan bela nana rondong sia napasakke puang matua. Moiraka lana lakai sia napatei to Yahudi apabila na pak kamasena puang maadin bisa pamale umpokade tu katonganan mendadi sakbinna puang. Na susiduka moto lako kita solanasang kita mote tu toma dosa apa na kamasei miki puang. Natambai ki sule lako kalena umpogau tu katonganan sia mendadi sakbi lako padan tatolino diona kamasokanan sia kamamasian na puang. Ana puang matua tula untuntun sia umpama toto ki mendadi sakbinna umpokade tu katonganan diona sanga madotunna. Amin. Dikuana den matoto ulingkai tu katuan pak kamasian na puang mai komi tamas sambayang. Puang ambek mamase lan suruga kitolel rampo mak kurre sumanga di olomi o puang ungkurre sumanga i tu attu misorongan kan kinai umperangi kadammi. Masambayangkan lako olo malak bimi dikua denopa anna penna masolo mi la untaranakan kima din umpogau i sia untoy meloi tu kadammi lante katuangki pamatoto kan opuang angki makdin mendadi sakbi la umpokade tu katonganan diona sangammi. Opuang laki olai te katuan lante allo ba'ru pak kamasianni tontong kami isi solankan lan di pengkaranganki lan kapasikolan undaka kamanarangan pelayanan siamintu katuangki angki makdin ulingkai situru lalan pak porayanmi. Tommi opuang tulan kamalaman batangkale pasakei teme mintu usaha na pogau denopa nama toto sule. Ia tulan kamasusan pakatane opuang sia kamu duka la umpakaboro i temai taummi tulan agan kamatuan denopa ana tontong sende parannu kumua inang tae milambai lan kamatuanna. Opuang kisorong duka teme mintu tomak parentaki lante lino ondong pi lante lili na bangsa Indonesia.
Ana ma'din unangkaran meloi teme pasanan tengko mang kami patageran ni si turu lalan pak porayan ni. Opuang anta amokan siapa siriakan kamarampasan ni la ulingkai tekatuan lan mintu agan. Angki tontong ungkanasai kumua kamu puang tu tontong usisolankan. Ia mote tu pasambayangki lan sangana puang Yesu ki masambayang. Amin. Rampo inde moto tu kasih pulungan ulen dui renungan harian toraya. Salama ulingkai katuan Pak kamasian na puang tontong umpasak keki.